Kwita izina 2025. Iki ni igikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi cyabaye ku nshuro ya 20 ngo ariko ngo cyitabiriwe n'abastari bagiye batandukanye, benshi bagiye batandukanye, abayobozi bo mu byiciro bigiye bitandukanye, ariko abangaba bari bayobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari kumwe na First Lady. Muri ibyo byamamare ni benshi cyane mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba muri Afurika, mu bihugu byo hanze by'abazungu, gusa nanone hajemo n'abastari b'abanyarwanda nka Bruce Melody, Chris ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Dore amwe mu mazina y'ibyamamare byitabiriye ngo iki gikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi. Mu gihe u Rwanda rwitegura igikorwa kimaze kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga cyo kwita izina abana b'ingagi kizaba kuri uyu wa gatanu tariki ya 5/2025, abarimo ibyamamare bazita amazina abo bana bamaze kumenyekana. Kandi muri abo barimo ibyamamare ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye, harimo umuhanzikazi Yemi Alade ukomoka muri Nigeria. Uyu nguyu yanahawe n'ijambo ryihariye, dore ko nawe ngo yise umwana w'ingagi izina. Yahawe ijambo ry'iminota myinshi, afata mikoro aravuga kandi avuga ibijyanye n'imbamutima ziwe, bigaragaza ibyishimo, dore ko yanahishuye ibanga ko ngo aribwo bwa mbere ngo ageze mu gihugu cy'u Rwanda kuri iyi gahunda yo kwita abana b'ingagi izina. Ibi ngibi byamushimishije cyane. Reka ntangire mwiyumvire, ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Ikiganiro nimenya byose gica ku vumbuzi shongewe ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kukugeraho kandi bigere kure hashoboka. Nikaze. Abagomba kwita amazina abana b'ingagi baba bari mu byiciro bigiye bitandukanye, birimo ibyamamare, abayobozi batandukanye, by'umwihariko abari mu nzego zifite aho zihuriye no kurengera ibidukikije, hamwe n'abari mu bikorwa bya hafi byo kurengera ingagi. Aba ni bamwe mu bantu 20 bamaze kwemezwa n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB mu gikorwa cyo kwita izina. Urutonde ruriho umuhanzikazi Yemi Alade ukomoka muri Nigeria, wigeze guhatanira Grammy Awards ikomeye kugeza ku muziki wa Afurika ku rwego mpuzamahanga. Uyu nawe ndaza kubagezaho ikiganiro cye cyihariye aho yavugaga imbamutima ziwe, nibyo nababwiraga ruguru. Hakazamo Reed Openmer, umuyobozi wa Reed Jewels Openmer Foundation, ishoramari mu bikorwa bigamije iterambere rirambye n'imibereho myiza, nawe ari kuri uru rutonde. Sang Hyuk Kim, umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga Global Green Growth Institute gishyigikira igikorwa kigamije gushakira ibisubizo ubukungu burambye hareberwa ibidukikije, nawe ari mu bazita ingagi. Camille Robero, umuyobozi mukuru wa Ecoplanet Bamboo, ikigo gikora mu bijyanye no kurengera amashyamba, nawe ari mu bashyitsi kandi nawe ngo zita izina kuri uyu wa gatanu. David S. Marriott ni umuyobozi mukuru wa Marriott International, imwe mu masosiyete zikomeye z'amahoteli ku isi. Shishan Shin, umuyobozi wungirije wa Wildlife Conservation Society WCS, rumwe mu nzego zikomeye mu kurengera inyamaswa ku isi, nawe ari kuri uru rutonde. Janvier Pastor, uyu wahoze ari mu myugariro w'ikipe ya Paris Saint-Germain PSG, akaba yaramamaye cyane mu mupira w'amaguru, nawe yagaragaye muri iki gikorwa. Michelle Yeoh, umukinnyi wa filime wahawe igihembo cya Academy Award, akaba na ambasaderi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP, nawe yamaze kugera mu Rwanda kugira ngo yite umwe mu bana 20 b'ingagi bavutse muri uyu mwaka. Jadot, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni mu bijyanye n'umutekano wo mu muhanda, wahoze ayobora FIA, nawe ategerejwe muri iyi gahunda. Uru rutonde kandi rusangamo Princess Ingeborg Zundhardt,
Houston, umuhanzi akaba n'umuterankunga uyobora Louisiana Land Foundation. Matthew Flamir, uyu wahoze akina mu ikipe ya Arsenal y'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ubu akaba ari umuyobozi mukuru wa GFB Biochemicals, nawe ni umushyitsi muhire waje kwita izina. Dr. Yunye, umuyobozi mukuru wa BGI Group, uzwi kandi nk'umusesenguzi ku bumenyi bwa siyansi, nawe ategerejwe kuri uyu muhango. Sheria May Obe, washinze akaba n'umuyobozi w'ikigo gifasha mu bikorwa byo kurengera inyamaswa muri Afurika kizwi nka Task Trust, nawe ari kuri uru rutonde. Tunku Ali, Red Hodin, Ibdini Kwankor Mohils, igikomangoma na Negeri Sambilan, Malaysia, akaba n'umuyobozi wa WWF Malaysia, nawe ari kuri uru rutonde. Mu banyarwanda bazita izina harimo Brenda Umutoni, umwe mu bahanzi mu barinzi b'ingagi mu birunga. Hari kandi Atanazi Mukabizimungu, umuyobozi akaba ari nawe washinze koperative Imbere Heza yo muri gahunda izwi mu guharanira iterambere ry'abaturage, nawe yagaragaye ahangaha. Undi ni Alliance Umwizerwa, umushakashatsi akaba n'inzobere mu by'ingagi muri Dian Fossey Gorilla Fund, ukorera imirimo ye ya buri munsi mu birunga, nawe azaboneka ahangaha. Harimo kandi Dr. Gaspard Nzayisenga, muganga w'ingagi muri Gorilla Doctors, uzitaho mu bikorwa bitandukanye by'umwihariko azirinda indwara. Uyu nawe ngo aragaragara ahangaha. Leonard Nsengiyumva, ukora ibikorwa bya tekiniki muri Dian Fossey Gorilla Fund, akaba agira uruhare rukomeye mu gutanga umusanzu mu bushakashatsi ku ngagi, nawe ari kuri uru rutonde. Undi ni Clever Ntoyinkama, umutoza w'abarinzi b'inyamaswa muri parike ya Nyungwe, akaba agira uruhare rukomeye mu gusangiza abandi ubumenyi mu bijyanye no kurengera ibidukikije, nawe yatoranyijwe mu bazita ingagi. Ngaba bamwe mu basitari ngo bagaragaye muri iki gikorwa mpuzamahanga, kandi igikorwa n'ubundi u Rwanda ruha agaciro, dore ko n'ubundi cyateje imbere Visit Rwanda. Iki nacyo kiri muri bimwe mu bikorwa gituma n'ubundi u Rwanda ruba igihugu mpuzamahanga, kandi u Rwanda rumenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Ati gusura ingagi Visit Rwanda. Iki ni igikorwa kigenda cyitabirwa n'abahanzi ndetse n'abasitari bagiye batandukanye, dore ko kuri iyi nshuro noneho ngo haje ngo abaruta cyane mu myaka yashize. Cyari cyariteguwe koko, aho hagaragayemo abakinnyi b'amafilime, abahanzi, abakinnyi b'umupira, abayobozi bagiye batandukanye, abanyabizinesi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ngo ariko abangaba bari bayobowe na nyakubahwa Paul Kagame ari kumwe na First Lady. Dore aho uyu muhango wari mwiza cyane, n'ubundi ibingibi byashimishije abantu benshi. Reka mbagezeho nanone ngo amarangamutima y'uyu muhanzikazi ukomoka muri Nigeria ari we Yemi Alade. Ati mu marangamutima menshi yavuze amagambo menshi kandi agiye akomeye ndetse y'ibyishimo ndetse binavanze n'amarira. Hano yahafatiye amafoto menshi ndetse ngo nawe yahawe umwanya yita ingagi. Ni njyewe mukomeje kubana nawe Ken Chris, ubu ni ubuvumbuzi show. Amarangamutima ya Yemi Alade ku mwana w'ingagi yisi izina.
umuhanzikazi w'umunya-Nigeria Yemi Alade uri mu Rwanda aho yitabiriye igikorwa cyo kwita izina ku nshuro ya 20 yagaragaje ko umwana w'ingagi yise izina bahuriye ku kuba bose ari abakobwa b'imfura iwabo. Uyu mukobwa yabigarutseho mu muhango wo kwita izina yabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 5 Nzeri ya 2025 mu Kinigi mu karere ka Musanze mu burengerazuba bw'u Rwanda cyangwa se no mu majyaruguru, aho yabanje kuvuga ko atewe ishema no kuba ari mu Rwanda. Ati ntewe ishema no guha izina umwana wanjye w'ingagi Kundwa nk'umukobwa w'imfura wa nyina. Ibyo babivuga neza kuko nanjye ariko bimeze, bizaba n'inshingano zikomeye. Ni umwana udashobora gusimbuzwa kubera ko ari we mukobwa wenyine w'imfura wa nyina. Ati uyu nguyu Yemi Alade nubwo ari umunya-Nigeria akaba avuga icyongereza, uyu mwana w'ingagi yamwise izina ry'ikinyarwanda Kundwa kandi anamuha n'agaciro gakomeye cyane. Ati ngo ni umwana w'umukobwa ngo kandi w'imfura mu muryango w'iwabo ngo kimwe nawe ngo kuko ngo na Yemi Alade ngo ni umwana w'imfura iwabo w'umukobwa. Yakomeje avuga ko kuri uyu wa 4 tariki ya 4 Nzeri 2025 ubwo yageragezaga kuza mu Rwanda yishimiye kwakirwa ubwo yakirwaga mu Birunga agasura ingagi yo mu muryango wa Silverback yitwa Gahinga. Ati twazirebye ziri kurya ziri gusabana nk'uko inshuti yanjye yabivuze, ni ibihangange byo mu misozi. Nabashije kubona uguhuza mu marangamutima hagati y'umwana w'umubyeyi abamfashaga gutembera mu birunga banyereka gukundwa n'ubwiza butangaje, byari urukundo rwo kwikubitiro. Kandi ngo yashimiye abantu bagira uruhare mu kwita ku ngagi no gufasha abazisura kuzibona byoroshye. Yemi Alade mbere yo kwitabira uyu muhango yari yashyize ubutumwa ku rubuga rwe rwa Instagram agaragaza ko yasuye umwana w'ingagi wahawe kwitwa izina mbere y'uyu muhango, aho yagize ati ndi mu Rwanda mu muhango wo kwita izina aho ndita umwana w'ingagi w'amezi 7 kuri uyu munsi. Arakomeza ati twanyuze mu nzira z'urusobe z'ibirombe n'amabuye tugenda mu mpinga n'inzitane kugeza ubwo twari hafi yo gukambakamba mu maguru n'amaboko mu nzira z'ingagi zo mu ishyamba duhangana n'ishyamba ryuzuyemo isura. Ariko umunota nakubitanaga amaso umwana wacu w'ingagi nahise mwikundira rugikubita. Muri ubu buzima ukwiriye kubonesha amaso yawe ibintu usanzwe usoma gusa. Uyu muhanzi yise umwana w'ingagi yamwise Kundwa, akaba avuga ko kuri nyina witwa Imbaga ndetse yavutse ku wa 1 Gicurasi 2025. Yemi Alade ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye muri Afurika ndetse ni umwe mu bamaze igihe kinini bigwijeho igikundiro. Nubwo yari akunze kugenda mu Rwanda agiye mu bitaramo, ni ku nshuro ye ya mbere yarugiyemo yitabiriye igikorwa cyo kwita izina. Ngaya amwe mu marangamutima yasutse, kandi ugendeye kwa aya mafoto wagiye ubona aho yagiye yifata amaselfie yambaye bote, asa neza, yicaye, ndetse dore aho afashe na mikoro avuga ijambo. Yemi Alade ari mu bahanzi bafashe ijambo bagaragaza amarangamutima muri iki gikorwa cyo kwita ingagi. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Niba wifuza kuzongera kubona inkuru nziza nk'izi,
ikiganiro nk'ibisanzwe yarimenya byose gica kuvumbuza show, nakwisabira gukora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibanira kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure hashoboka. Iyo ni inkunga ikomeye cyane.